الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسلك منهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puasin pupudjihan iwan sasanglitan tuput pamahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan nagpapanjari akatan pia panjari. Tuhan nagpapanjari abang sa jini wansin bang sa manusia. Buat malengkan in pagtag-ipunan siya. In tunggalun siya akatan tiwayuan sin ibadat. Salawat iwan salam Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kahinapusan piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi pilihan, Nabi uupihan, sisinguran sing kitaniw akatan kahalan, sibuura, aqidah, amanhaj, ibadat, muamalat, akhlaq, Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga tay mangudaa ka may Islam, mga kiaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bisarahun sin kita niyo arum ini amuna in paghidjatul sin pangatayan. Paghidjatul atawakan pagdayaw sin pangatayan. May ta'baha suway na to bisarahun in pagidjatul sin pangatayan. In jawab niya, sawab in pangatayan, magkasakit siya, magkamatay siya. Pagka in pangatayan laong ta, magkasakit siya, pagdapuan siya sin sakit, aun waktu sambil in siya mapatay. Sawab sin pagdusahan na hinang sin manusia na naraak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipasut si siya. In ipahidjatul in pangatayan. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Muddathir wa thiyabaka fatahhir. Iwan in tamungun mo lanui. Day nga lumik. Damikyan lanui in ginhawabaran mo, in pangatayan mo, day nga lummi sin pardusahan. Atin niya aayat ini naraak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipasutsi, ipahidjatul in pangatayan. Qala Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala fi qawlihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Jumhurul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum ala anna al-murad bithiyab huna al-qalb. Laung Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala ang buok day nga mga imam gakandilan sarta ang buok murid Imam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala laung ni aayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa thiyabaka fatahhir. In kamatauran laung niya day nga mga magtatapsir sin Quran mahamulya atin niya majority day nga mga magtatapsir sin Quran day nga mga salaf
Iwan mapuas din kanila sabunnal tuod. In maksud sin ayat di wa thiyabaka fatahhir al-qalb. Amo na yung pangatayan. Atin niya, pagkain pangatayan, magkasakit siya. Sambil in siya mapatay na naraak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in iparayaw siya. In pauwatan, in ipahidjatulin pangatayan sin mano siya. Dengan sawab yan, wajib amano siya in lanuan niya, in hidjatulun niya, in pangatayan niya, dahi nga mga sakit, dahi nga mga pardusahan. Supaya maaun niya in pangatayan niya, dahi nga kasakit, iwan sin laung ta, aamuin, kalaungan, iwan sin pardusahan. Jari niya, mga tay manguda ka may Islam, kaulungan ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalaong tanaraak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipahidjatulin pangatayan, in pangasuwo, kayfa tuslihu qalbak. Biyariin mo, hidjatulun, dayahunin pangatayan mo. In mga kaulamaan si kita niyo, wala nagbati laol, nagpahati katutan niyo. Di mihil uwat ikarayaw sin pangatayan nato. Dahil nga sawab yan, bisarahon nato biyaon in mga wasail, mga tiranan, bang biyariin ikahidjatul nato ang pangatayan nato. Muna-muna, inday nga mga wasila, ikahidjatul sin pangatayan nato, amo na inhingaton nato, in kahalgaan sin pangatayan doon pamano siya. Amo ini in panagnaan tiranan, ikahidjatul sin pangatayan, amo na in hingaton ta, in kahalgaan sin pangatayan doon na ginhawabaran sin mano siya. Sawab may ta, fabisalahil qalb yasluhul jasadu kullu. Bang dimayaw in pangatayan sin mano siya, dumayaw raysab in katanang gawta baran niya. Wabisalahil ajasad tasluhul usar. Damikyan bang dimayaw in ang gawta baran sin mano siya, dumayaw raysab in alawang pamayway niya, in family niya. Wabisalahil usar yasluhul mujtama'. Damikyan bang dimayaw in family niya, in ahli niya, dumayaw raysab in katilibot niya, dumayaw in society niya. Wabisalahil mujtama' tasluhul ummah. Wabisalahil mujtama' tasluhul ummah. Damikyan bang dimayaw isab in mujtama' society sin mano siya, dumayaw raysab in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyaan mga maastay manguda kami Islam in kahalgaan sin pangatayan, may nang parsabawan, ikarayaw sin ang gawta baran sin mano siya, sambil dumayaw in family niya, in society niya, iwan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sawab yan, in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, hadis sahih. Laung sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Bukun kalaung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun doon dugo nakukumpul, atawakan unod nakukumpul agin hawabaran sin mano siya, bang dimayaw na dumayaw raysab ingkatan kakahinang niya. Na bang kumangi raysab ingkatan kakahinang niya. Amo na in pangatayan. Atin niya, di piyasawa, piyatam palkato tan yusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang nato narayaw in pangatayan, may nang parsawawan ikarayaw sinang gawta baran nato. Mga dumayaw inang gawta baran sing kita niyo.
in kakahinang singkitan niyo, in kaulpiil singkitan niyo. Na bangisab kumang in pangatayan, na kumang ilaysab, inanggaw takbaran singkitan niyo, in kaulpiil singkitan niyo. Nasabot Imam Ibn Jarir at-Tabari at tafsir niya, damikyan Ibn Kathir at tafsir niya, ang buok waktu ilukman, ang buok day nga mga rajulun salih, o marayaw, naraak siya, sin nakura niya. Laungkan niya, sin nakura niya, sumbay kaku in kambing bili-bili ini. Doon mayan, hinang sin Luqman, in pardaakan sin nakura niya, sambil sumbay niya, in kambing bili-bili yaon. Doon mayan, magtuy siya diak sin nakura niya, gua akaku, in sarayaw-rayaw na alauman, sin kambing bili-bilian. Magtuy-tuy giwa sin Luqman, in dila iwan sin pangatayan sin kambing bili-bili yaon amin sumbay niya. Sambil limawain waktu, naraak na isab siya magbalik, sin nakura niya. Sumbay akaku in kambing bili-bili ini, sarta guaa in sangi-ngi na, alauman niya. Aw puunta, doon mayan, magtuy sumbay niya in kambing bili-bili, sambil giwa niya in sangi-ngi na, alauman sin kambing yaun amuna indila, iwan sin pangatayan. Doon mayan, na inu-inu, in nakura sin Luqman. Sababin siya ini ambok ipon, aun siya nakura. Doon mayan, na inu-inu, sambil nakapamung, in nakura niya yaon. Naraak takaw, ipapakuha, in sarayaw-rayaw na, alaw man sin kambing yan, yakuha mo, in pangatayan, iwan sin dila. Damik yan, awak to naraak tanay sabkaw, ipapakuha, in sangi-ngi, na alaw man sin kambing yan, na piyakuha mo, in pangatayan iwan sindila. Bangka to, maghajat ako, sin, amo in laong ta, pagpasawa. At ina-explain na ka ako, may tayad to. Na in jawab, sin Luqman, anakura niya yaon, innahu, laysa min syai'in atyabu minhuma idha taba, wala akhbatu minhuma idha khabuta. Wayro sa munnal tuod lang sin Luqman, wayroon na sarayaw-rayaw, day nga dila iwan sin pangatayan, bang siya dumayaw. At niya bang siya nausal, pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya idjatul sin tagdapo niya. Damik yan wayroon na sangi-ngi, day nga dila iwan sin pangatayan, bang siya himangi wayroon hidjatul sin tagdapo niya. Amo ini, in panagnaan mga maastay mangudaka may Islam. Ingatun ta, in kahalgaan, sin pangatayan, doon na ginhawabaran sin manusya. In ini tiranan, ikahidjatul, sin pangatayan. Sawab, bang mukay ngatan, mahal ka inambuk para kala yan, na ayaran mo siya. Sambil, hidjatulun mo siya, bang aon mga dipik biya na tawakan kangi. Damik yan mga maastay mangudaka may Islam. Inday nga mga sumuno, amuin kahalgaan sin pangatayan, al-qalbu mahallun niyat. In pangatayan, siya na intampat bubutangan sin niyat. Matampal kato tanyo in hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dahil nga sawab yan lang sin mga ulama, wan niyatu mahalluha al-qalb. Iwan in niyat, in tampat niya, in bubutangan niya amunin pangatayan. Fa in salaha al-qalbu, salahat an-niyat. Bang dimayaw in pangatayan, dumayaw ray sab in niyat. Wa in salahat an-niyat, qubilatil a'malu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang dumayaw ray sab in niyat, na taymaun in ammal ibadat sinambuk manu si adarat sin Allah ta'ala. Wa in fasada al-qalbu, fasadat an-niyat. Na bang kumangi in pangatayan sin manu siya, kumangi ray sab in niyat niya.
Wa in fasadat an-niyat ruddatil a'mal. Na bang kumangi niyat sin manusia na isulak di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakainang niya. Walam yuqbal inda Allah azza wa jal di tay maun hadarat sin Allah ta'ala in kakainang niya yaon. Dengan sawabian mga maas tay mahud may Islam suway natutod ingaton in kahalgaan sin pangatayan supaya masalamat siya day nga pardusahan iwan day nga kangian. Damikyan in sumunod kaniya day nga mga kahalgaan sin pangatayan al-qalbu mahallul Quran. In pangatayan siya na intampat sin Quran mahamulya. Siya na intampat sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman sin Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Iwan sa munnal tuodin Quran naug day nga Tuhan Rabbul Alamin sarta dia sin Jibril alaihi salam maun kay mo ya Muhammad sarta supaya pahamun sin pangatayan mo. Iwan maun kaw day nga mga magbawanda. Day nga mga rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, day nga mga kahalgaan sin Quran, atawa kanin kahalgaan sin pangatayan, day nga mga kahalgaan sin pangatayan, al-qalbu mahallu nadrillahi subhanahu wa ta'ala. In pangatayan, siya intampat, amuin aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na baran sin manusia. Atin niya, bukunda luparagbus sin manusia atawa kan taud sin pangalta sin manusia in atulon sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala doon manusia sumagawa in atulon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pangatayan niya bang hijjatul niya bang marayaw in pangatayan niya. Daingkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sa unnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala di niya aturun in luparagbusin ang katauring kaniyo atawakan in pangalta niyo sumagawa in aturun sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pangatayan niyo iwan sin kakahinang niyo. Day nga sawabyan makaino-ino mataod day nga mga manusia dihilan niya waktu dihilan niya halga in paglano sin pamayhuan niya asupaya di kasiwan aib asupaya di kakitanin lummi doon mangsaw pa man lummi day sin pagsutsi niya sin pangatayan niya day nga mga lummi pardusahan. Dengan sawabian long sin Imam Al-Minawi rahimallahu ta'ala qad abana hadha al-hadith anna mahall al-qalb mawdi'u nadri ar-rabb azza wa jal faya ajaban mimman yahtam biwajhihi alladhi huwa mahallu nadri al-khalq fayaghsiluhu wa yunadhifuhu min al-kadar wad-danas wa yuzayyinuhu bima amkan لئلا يطلع فيه مخلوق على عيب ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نذر الخالق فيطهره ويزينه لئلا يطلع ربه على دنس أو غيره فيه. Long sin Imam Nawawi sa unnal tuod yatampal sin hadis amo in nasabot na tukayna sin sabunnal tuod in tampat aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na manusia amo na in pangatayan niya. Dahil nga sawabyan lang niya makaino-ino ang mga sila manusia amo in yalgaan nila in paglano sin pamayuan nila asupaya di kakitanin lummi doon dahil sin amo in paglano sin pangatayan dahil nga mga pardusahan. Mataod manusia ajaman sin kita niyo biyaon wairun pakialam sari na lang niya maluming pangatayan bang man malisin lang niya malano in pamayhuan
Subhanallah. Ang painsarayaw-rayaw na lanuan, sarta wajib lanuan sinmano siya, amo na in pangatayan niya. Dahil nga mga pardusahan. In sumuno, dahil nga mga kahalgaan, sin pangatayan, in siya na in mahaldut takwa. Siya in tampat, sin kabuka, pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Awakto na asubuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atungod sin al-qalb al-makhmum, amo in pangatayan malano sawasa, insambag sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqi, an-naqi, alladhi la ithma fihi, wala baghya, wala hasad. In pagtawagon law niya, pangatayan sawasa malano, amo na in pangatayan, aun pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatayan malano, wayroon pardusahan, wayroon anyaya, wayroon igil alawman niya. Damikyan, laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at taqwa hahuna, nakatunya tiyuglo, indaghal niya. In kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, iyari nakawutang pangatayan, adaghal. Amo yan, in panagnaan, mga maastay, mga udaa kami Islam, amo in wasila, hiranan, ikahidjatun nato sin pangatayan nato, amo na in hingatun ta, in kahalgaan sin pangatayan. In ikarwa, day nga mga hiranan, ikahidjatun nato sin pangatayan, amo na in al-imanus sadiq, wal amalus salih. Amo na in pag-iman, amo in sabunnal, pag-iman mattan fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pag-inang sin amal salih, inang marayaw. Sarta piya tampal, piya sawakato taniw sin kaulamaan, bang uno in pagtawagon al-imanus sadiq. Amo in iman mattan, iman amo in laong tapulna. Laong sin mga ulama, al-imanus sadiq qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. In pag-iman mattan, siya na inilabtik sindila. Sarta parat sayahun, kahakarun sin pangatayan, iwan hinangun ang gautaan sin ginhawabaran. Sarta in iman, magtataas asawab sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatayan, magsusung bang muhinang inda akan sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan magbawawa siya bang kau himinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawab yan, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpangindwa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indwaan niya, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, pasuwa kamo in pag-iman, pasuwa kamo in paghinang sindaakan mo. Iwan, ina nga in pag-iman, pangari-ngari sin pangatayan na mo. Di nga sawab yan, mga maastay, manguda kami Islam, in pag-iman, iwan sin paghinang, sindakan sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, sawab, ikahidjatul sin pangatayan sin manusia. Sarta matampal kato taniyong, in iman aun siya rukun. Diya na sin, sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pag-iman, siya na in magparat saya kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pa mga malaikat niya, iwan pa mga kakutub-kutuban niya, iwan pa mga karasul-rasulan niya, iwan pa adlaw kiyamat, adlaw mahuli, iwan magparat saya kausing kadar, siwo ra,
marayaw iwan sin mangi. Damikyan, mga tay manguda ka may Islam, pagkalaong ta in pag-iman, siya na in pangari-ngari, sin pangatayan sin mano siya, na asawab sin pag-iman, asawab sin pag-iman, in mano siya, panduan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pakatan karayawan. Panduan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun papagtaat kaniya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Na isiyo-siyo, in nag-iman pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, na hidayatan, in pangatayan niya maun papagtaat, papag-iman, pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalaong ta, in mga sila mano siya, yang ngari-ngarihan nila in pangatayan nila sin pag-iman, sarta siyut sinila, in pangatayan nila, hidjatul nila, in pangatayan nila, day nga mga pardusahan, na di ipa, abaw sin dunya, dihilan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin laong ta, jaiza, price laong ta, di ipa abaw sin dunya, dihilan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan, sawab sin mayta, sawab sin bunga, sin pag-iman nila, iwan sin paghidjatul nila, sin pangatayan nila. Muna-muna, in mga sila nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan hidjatul nila, in pangatayan nila, na rijikian sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kahanungan, di iyabawaw sin dunya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladina amanu, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Iwan in mga sila bariman, nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, lianuan nila in pangatayan nila, hidjatul nila in pangatayan nila, day nga pardusahan, labi luwa na, wala nila liamuran in pag-iman nila, sin syirik, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Sila na yadto in mga manusia, dihilan kahanungan sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, di iyabawaw dunya, iwan sila na yadto in mga manusia, ihidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, paran mawuntol. Damik yan, day nga mga bunga, sin pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pagdayaw sin pangatayan, indihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia yan, sin kawuyanan sa rayaw-rayaw. Mahanong, masanyang, in kawuyanan niya diya bawo sin dunya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila saliha, min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Iwan isiyo-siyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nag-amal salih, siwo uraday nga kausuhan, iwan na kawawayan, sarta in siya nag-iman, pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, na tantu-tantu tuod, dihilan na mo sila, kawianan, sin sarayaw-rayaw kawianan, masanyang di abaw sin dunya. Amuyad to, inbayta sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, inday nga mga bunga sin pag-iman, iwan paghidjatul sin pangatayan, amo na in di makakaus, in syaitan sumasat kay mo, di makakaus, in syaitan laungon niya, kau dengaran mabuntol. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Iwan sa unnal tuod, in syaitan, wayroon siya gaus, wayroon siya kusog, amo in laungon sasaton, in nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sarta amo in sila mga mano siya makusog in pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, day nga mga bunga sin pag-iman, iwan sin pangidjatul sin pangatayan, sa bunnal tuodin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in gapi mo. In mga sila bariman, amo in hidjatul nila in pangatayan nila, lianuan nila in pangatayan nila, day nga mga pardusahan,
na Allah subhanahu wa ta'ala in gapi nila. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Iwan sa unnal tuodin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in maggapi, siya in magprotect ang mga sila nagparat saya kaniya. Di payat tumamaray sambilin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan niya tungbas sa taud-taud in mga sila nag-iman kaniya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa sawfa yu'tillahu al-mu'minin ajran 'azima. Sung dadihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahala tungbas sa laggo in mga sila bariman adlaw kiyamat. Dengan sawab yan, mga maastay manguda kami Islam, in pag-iman, iwan sin pag-inang, amal, marayaw, fa Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan, ikahidyatul, ikarayaw sin pangatayan. Damik yan inakatunya, mga tiranan, laong ta, ikarayaw, ikahidyatul sin pangatayan, amuna, in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilmu syar'i. Atin niya, in ilmu syar'i, ang buok day nga mga salaggo-laggo, ikahidyatul sin pangatayan sin manusia. Maita, adwa sawab. Laong sin mga kaulamaan, in ilmu syar'i, ilmu syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang buok day nga mga salaggo-laggo, sawab ikahidyatul sin pangatayan, asawab sin duwain sawab niya. In panagnaan, annal qalb huwa mahallun niyat. Biasin lilay na to kaniya, kaina, nalilay na to kaina. Annal qalb huwa mahallun niyat, wan niyat la tasluh abadan illa bil ilmi syar'i wa musahabati al ulama. Sa unnal tuod lang si mga kaulamaan, in pangatayan, siya na intampat sin niyat, ang palaw niya in niyat di siya dumayaw, buat malaingkan, bang yan doon in panghati, ilmu, at pangatayan sin manusia. Iwan sin, amuin yaon siya miya magad pa mga kaulamaan. Ametin panagnaan, sabab. In ikarwa, annal qalb, yamrad bimaradain huma maradu syahawat wa maradu asyubuhat. Iwan sa unnal tuod, in pangatayan, tapuan siya sindua sakit. Maradu syahawat wa maradu asyubuhat. Sakit hawa nafsu, iwan sakit sin amuin pagduarwa agama, syubuhat. Amuin sakit pagduarwa. Wala ilaja li hadainil maradain illa bil ilmi syar'i wa musahabati al ulama. Ang palong si mga kaulamaan sing kita niyo, wayroon na uwat, amuin ikauwat, asakit syahawat, iwan sin sakit syubuhat, buat malengkan amunain ilmu syar'i. Iwan sin amuin pag-agad, pagpanun pa mga kaulamaan. So amin ni insawab sa laggo-laggo. Mayta, laong ta in ilmo, ikauwat, ikahidyatul sin pangatayan. Iwan in ilmo, amuin, pagbahasa undi ilmu asyar'i, ilmu al-kitab was sunnah. Qala Allahu, qala ar-rasulu, bifahmi salafil ummah. Siyana in ilmu sin kitab, kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuna in kabtangan sin Allah ta'ala, parman sin Allah ta'ala. Iwan kabtangan mga kahadis-hadisan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta doon apamaham sin mga sila salaf, sin mga sahabat, iwan sin mga tabi'un, iwan sin atba' at tabi'in. So amo yadto, in ilmu syar'i, may nang siya sawab ikahidyatul sin pangatayan.
Dengan sawab yan, in manusia mawajib kanya in manuntut ilmu, supaya kauwatan niya, in sakit amu in syubhat, iwan sin sakit amu in syahwat. Ini kaupat, dahil nga mga tiranan, ikahidjatul, sin pangatayan, amuna in Quran Al-Karim. Amuna in Quran Al-Karim, Quran mahamulya, kallam sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman sin Allah ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, wa shifaa'un lima fis sudur. Ya kamu sabarang manusia, sabunnal tuod di matung nakanniyo, in maw'idha, in pamintangan, in patumtum, day nga Tuhan niyo, iwan, in siya yan, in Quran mahamulya, amu hindi matung maun kaniyo, in siya uwat sin pangatayan. At ini aayat ini matampal tuod, biyaita, biasa wasin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran mahamulya, in siya uwat sa laggo-laggo sin pangatayan. Siya in sawab sa laggo-laggo ikahidjatul, sin pangatayan sin manusia. Dengan sawab yan, wajib a manusia, wajib a muslim, in pangadjiun niya in Quran, in hatiun niya in kallam sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya may nang sawab ikahidjatul sin pangatayan niya. Damikyan in Quran mahamulya, mabuhi niya, in pangatayan amuin nyatay na. Dengan sawab yan, diya na sinsambat wajib ka to tani muslim, in mangadji sin Quran mahamulya, sarta pahamun siya. Asupaya madawhat na to, laong ta inmattan paghidjatul sin pangatayan. Damikyan, mga maastay manguda ka may Islam, mayta in Quran sawab sa laggo-laggo ikahidjatul sin pangatayan, lianna al-Quran sawab sa unnal tuudin Quran, long sin mga kaulamaan sin kita niyo, ikaganap sin pag-iman doon na pangatayan. Afarman sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhi ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Amu ini indalil sin sawunnal tuod in Quran ikahidjatul sin pangatayan. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sawunnal tuod in mga sila bariman, apabila sabbutun kanila in Allah subhanahu wa ta'ala, apabila masabbut kanila in Allah subhanahu wa ta'ala, majugjugin pangatayan nila. Iwan apabila basahun kanila, in kallam sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, magsusung in pag-iman nila. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Iwan in sila nagtatawakkal, pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya aayat ini, biyaita sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, in Quran mahamulya, ikaganap sin pag-iman sin manusia. Deng asawab yan, suway madaran, in pagbasa sin muslim sin Quran, sin Allah subhanahu wa ta'ala. In muslim, suway niya hatiun in Quran, kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab, yan doon, akallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, in uwat sa laggo-laggo, ikahidjatul ikarayaw sin pangatayan sin manusia. Damikyan mayta, in Quran mahamulya, ikahidjatul sin pangatayan, lianna al-Quran yahdi sahibahu
ila aqwamit turuq. Sawab sabunnal tuod in Quran mahamulya, panduan niya, hidayatan niya in manusia, maunparan mabuntol. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sabunnal tuod in Quran mahamulya yan, panduan niya in manusia, maunparan mabuntol. Damikyan mayta in Quran mahamulya, ikahidyatul sin pangatayan, ikarayaw sin pangatayan, lianna man tamassaka bil Quran wa amila bimuqtadahu la yadhillu fid dunya abadan wa la yashqa fil akhirah. Sawab sabunnal tuod isiu-siu inna maugbog a Quran sarta inang niya indaakan sin Quran mahamulya, indaakan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala along Quran, la yadhillu fid dunya abada, antutan tutud di siya malaong dia bawaw sin dunya, wala yashqa fil akhirah, iwan di siya magkasusahan magkarukkaan adlaw akhirat. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ayat ini piatar ng sinmahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Isiu-siu lang niya inmiyagad apamando ko a Quran iwan asunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wala yashqa. Tantu-tantu tuod, di na siya malaw nga diya bawaw sin dunya, iwan di na siya magkarukkaan, diya bawaw sin dunya labi luwa nadlaw akhirat. Damikyan inna binato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, ahadis sahih, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Laong sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagbin kuna kanyo indua parakala. Bangyo biyog bukan indua parakala yan, tantu-tantu to di na kamu malawong. Kitab Allah wa sunnati. Amuna laong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sin Allah Ta'ala, amuna in Quran mahamulya, iwan sin sunnat ko. Amo ini insawab may taing Quran mahamulya ikahidyatul sin pangatayan. In kahinapusan niya ikalima, day nga mga sawab at wakantiranan ikahidyatul sin pangatayan, amunain ziyaratul kubur. Amunain pagtiwaw pagbisita pakubul. Kaya riwayat di Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqqul qalb wa tudmi'ul ain wa tudhakkirul akhirah. Sabunnal tuod inna binato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, in kaaunan kulang niyatag na liangan ta kamu tumiwaw pakubul, na biyaon bisita na kamu, tiwaw na kamu pakubul, sawab sabunnal tuod in pagbisita pagtiwaw akubul, ikalunok sin pangatayan, turiqqul qalb, ikalunok sin pangatayan, ikahidyatul ikauwat sin pangatayan, wa tudmi'ul ain, iwan makatangis, wa tudhakkirul akhirah, iwan insya makatumtum adlaw akhirat. Ampain pagtumtum adlaw akhirat, ikalunok sin pangatayan, ikahidyatul sin pangatayan. Dengan sawab yan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaak niya in ummat niya in tumiwaw pakubul, sawab doon na pagtiwaw kubul, ikahidyatul sin pangatayan, ikalunok sin pangatayan. Damikyan laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazurul qubur fa innaha tudhakkirul maut.
na bisitahan niyo tiwawan niyo in kubul sawab sa bunnal tuod in pagbisita pagtiwaw a kubul makapatumtum kanyo sin kamatay. Ampain pagtumtum sin kamatay mga maastay mga udaa ka may Islam ikahidyatul ikalunok sin pangatayan sin manusia. At ikuwa tubtub na dyan ito sa ablang tamyawot na wakto. Murah-murahan in pangadjian arumyad to ikarihil laung ta atawakan ikakanap sin karayawan sin kita niyo. Iwan bang man ipagpiyagmumpa at sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan bang man may nangyat to parsawawan ikahidyatul na to ikarayaw na to sin pangatayan na to. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala mangayo kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala inbang mayan lamurun niya kita niyo dahil nga mga sila manusia amuin malano sawa sa in pangatayan nila dahil nga mga pagdusahan amuin pangatayan dumatong adlaw kiyamat amuin pangatayan sawa sa malano afarman sinallahu ta'ala yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adlaw kiyamat di na magmumpa at impangalta iwan kaanakan sin manusia sumagawa amura in isiyo-siyo indi matong mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pangatayan niya sa wasa. Dalawang sin mga kamatauran magtatapsir amuna in pangatayan niya amuin laung ta wayroon pagsyirik. Malanuin pangatayan niya dahil nga pagsyirik. Murah-murahanin kita niyo mabilang dahil nga mga manusia amuin dumatong pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara sin pangatayan sa wasa malano. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Magsukul kani wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.